Kaseng VPP Youth Wing, hapo kacing lam jong ba Deni Langsti, upada General Secretary, mentaga Janmit, kelala banyak keren berka Direktor jongga Health Service MI, halar kacing nak siliang garukum IMAC, hakap yadai berka exam, nak mentaki post, staff nurse, hakap kibaladan experience kelayu alpah hadu alai pesan mak, nak spa, kaseng VPP kelapan pawi kacing nak siliang berkacing pom song hok, hakap yadai berka ni garukum IMAC, bat kala dawaru baka office kadai ban penkela, bat ban pensangai suaru ya ke exam, nakabentaki pos staff nurse. Ngiwan nakaliang jongga Youth Wing jongga Voice of the People Party. Kejiwan jongi hangni matasi longiwan kendu yai Director jongga Health Services MI. Kini kejiwan kendu jongi kedai bayadai bat kini re-advertisement bala pelat Prateri Julai arajar arpusau kepada balat kam jong kini staff nurse on contractual basis. Kabalat haru lai spa arpusan teli kipos. Di kawai bangi yo jing ujor na samla gitu galong ba ya ka parameters bagi ai lani ka distribution of marks kum bakalakai na kaliang ka jong ka DHS mo. Yang ni ki a lot hadu lai pusan marks ki beriu ki baladon ka experience ka news nem sheneng. Kum juru kadon ka working experience for COVID-19 kata kila a lot khatsan marks. But sakaway ke experience ka baterai po ICU, OT, LR, but NBSU. Sipo marks. Tigini kita nilai benta bagi ki baterai ki brio ki benta beningkong news nem sendeng sipo marks ke benta ka baar baterai hapo ka COVID center tang government institution khatsan mark but south nem sendeng kaniru poki ICU tang hapo ki government institution te kaniru ka kit sipo marks. Temu kini ki bangat hakini ki parameters kila ayo abet lai pusan mark directly like na karitin kemudian yang mentai kini ki wegi candidate kalau tang pusan marks di kidan si kini ki wegi kategori su ki baai nyau mark san mark lai mark si mark sebat parameter beningkong parameter kebaar kadon sipong mark san mark ka parameter balai kadon biang nyau mark san mark tegene kependu jingkermen je bebun ki kena samla ki bakwa bantrei tidak ketahu nak kalian ngejongi ngiwan ban kerpat ya ke director jong ke DHS ni ba in rework na ba in pet biang ikini ki parameters awat ke exam kalajan kadi khat arpunyo tarik ke written exam kadi arpunyo tarik mentau benai tinggilah kerpat ki bakin rework ikini ki parameters bakin pet ikini ki weightage nomor kamdai ban long ka jingdo nong jong ki para samla jongi ki bam tri hapo ki government institution nomor kabun ka weightage sang ni kalong kamtam ki government institution kata kalong kawin ngi jingkerpan nakaliang jong ka Youth Wing jong ka Voice of the People Party. Pwede bagani nakaliang jong director tila panpor nomor ikang ba kamdai ki pasuk ngi chupan kala bet sendet tinggilaong nakaliang jong iru lara kasimpor menilai ke matsimpor sista yau ne siposingi kat badai bangi kerpadu ke juga por lara kasimpor kum ta bay ke exam badai ke written test su kiriban dilino adu baginda penbiang nakaliang ke joki.